Khaira Health Boutique Pharmacy and Clinic. Hi kambela BP, ku kunguhata mindyangu, xikambelo xa HIV, ku yimbisa vaxinuna na ku tlhogomela swilondza. Hi nga heleli kwalani hi ku endlela medical fitness test, vitamin BCO, sexual removal, implant removal, ear syringe, antenatal care. Hi pfula hi Musumbunuku ku fika Ravuntlhanu, awara ya nhungu nimixo ku fikela awara ya tsevu ni majambu. Hi Mugqivela, Sonta na tiholiday hi pfula hi awara ya nhungu nimixo ku fikela hi awara ya nharhu ni Ndzhenga. Vhakachela pharmacy kumbe tliliniki ya hina eka shop number 4 Randzu Bakery Complex eka Mdavula. Wa hi bela riqingho eka nambara 068 122 6699 kumbe 082 500 4781. Wa rhumela na email eka email address ya info@khairahealth.co.za kumbe u vhakela website ya hina eka www.khairahealth.co.za. Khaira Health Boutique Pharmacy and Clinic, your health first. Seketa pasopo sengento fambo, kaya pasopo sengento fambo. Seketa pasopo sengento fambo, kaya pasopo sengento fambo. Lawani seketa mchongolo sengento fambo, kaya pasopo sengento fambo. Lawani seketa mchongolo sengento fambo, kaya pasopo sengento fambo. Seketa mahowa sengento fambo, kaya pasopo sengento fambo. Seketa mahowa sengento fambo, kaya pasopo sengento fambo. Lawani seketa elitoni sengento fambo, kaya pasopo sengento fambo.
makhelwana bemontolovela mngeni kodiloni na mambushi. I just wanna say go no dabula ku ku cancer G1 ma cancer ekuba utise ekuhambana eka comedy industry ya Xitsonga. So we appreciate you yakutlangela ngofu, and personally I respect you so much. You are such an icon ekamen. So yeah guys, I support any G1 my cancer eka YouTube viewer nileka my Facebook, my Instagram, my Twitter. I follow one way iPromed aka Mr. Funny Guy comedian. Name please support ka YouTube channel ame iPromed the comedian, eka Instagram iPromed_Madonsele, eka Twitter Promed there, eka Facebook iPromed. Thank you so much G1, salute. Ponto roshida brafika dzonga kasoro na Gondi Boy mwana shela mukati vatevula mfuela kahle ngona kahle ku ponto kandi famba kahle simara kahle semuyambo vakura ikona ngoma ya malatinga nikura ikona sweswo eka siku ra motla ibabembela de brafika dzonga ri ruka ikona ruti kahle simara kuteka kahle nikari nikora ka G1 sori Makamu channel nikura ikona talent secha eka siku ra motla isa jati talent toka mbana pana Africa dzonga nikura ikona kwa kuti tichira makwana ku channel ku draw kumbe channel ku imbelela kufana na mina ni Gondi Boy mwana shela mukati matevula nikura ikona yino kusachwa ndareta le Africa dzonga nikura ikona 21 October I heard artist let atri ku perform kwa ka channel ya sorry Makamu G1 eka siku ra motla vanhu votana swi va khontsile sweswo mara hi ku famba ka karhi ta va tivisa date yin'wana eka siku ra namuntlha nikura ikona eka siku ra namuntlha nikura ikona kasi loko ri mina Gondi Boy n'wana xela mukati matevula va nga va kha vutisa leswaku ra ikona ni tshame kwini a khoneni ya misava jikelela Africa dzonga hikwao ni lomba leswi vula ku ri Duno Akin a vula kahle timhaka leta ta ku ra ikona Gondi Boy i mufambisi wa swilo swa ku hambanahambana Africa dzonga ku nga ku ri wedding, graduation party na yin'wana mikhuva eka siku ra namuntlha nikura ikona show ya dikapa vutomi bye le jele loko mi vona ki nga ri ku tlangweni eka siku eka masiku man'wana ni ri va ri busy hi swin'wana na swin'wana kumbe xa ti-performance to karhi mara show ya dikapa yi ta va yi kha yi tlangiwa hi ku ya ka nkarhi eka siku ra namuntlha kasi loko ri mina Gondi Boy n'wana xela mukati matevula huma hi 180 ka vutomi bya mina u nga leli sweta karhi album leyi nga ta va yi kha yi huma HIV Makeza page 8 laha Africa dzonga leyi nga ta va yi kha yi ninginisa misava ya Africa dzonga hi ti 30 ta October laha Africa dzonga kasi loko ri mina Gondi Boy n'wana xela mukati matevula ni ku bontlo mi nghena kahle eka siku ra namuntlha nikura ikona ni kuma kahle ka Facebook page Gondi Boy lowo duma kumbe ka TikTok Gondi Boy lowo duma kumbe ka WhatsApp nikura ikona 0718426876 nikura ikona ni kuma kahle la nikura ikona Gondi Boy kwala khomeneni ya misava ni lomba nikura ikona hi Wednesday va kombeta kahle leswaku ra ikona show leyi wa yi tlanga kahle kusukela kona ka 7 o'clock kufika half past hi Friday yi tlanga kahle kona kusukela kona ka 7 o'clock kufika half past kasi Sunday yi tlanga kahle hi 8 o'clock kufika ka half past 8 eka siku ra namuntlha i bondo ro xindyambu ra Africa dzonga Dirikin Obine Afridan Adasa. Fine. I'll do it myself. Home of technology. Inkomu no tlhela ni khensa ku amukeriwa. Xana a swi tiva leswaku yunivhesiti leyikulu eka tiyunivhesiti ta matiko ya misava yi kumeka etikweni ra Africa edorobeni ra Fez eka tikonkulu ra Morocco naswona yunivhesiti leyi yi tiviwa tanihi R Qarawini. Yunivhesiti leyi yi tumbuluxiwile hi lembe ra 859 a ndzi bayizanga 859 ndzi vulavula na wena namuntlha ku ri 2021 Yunivhesiti ya R Qarawini yi na kwalomu ka 1162 wa malembe yi ri kona. Ku kondza ya hlangana nakambe eka xiphemu lexi nga ta landzela xa Tiva Africa ya wena, vito ndzi Theo Mafuyeka, muhumelerisi karhi G1 Sole Makamu, cameraman ya hina ka madyambu ya siku ra namuntlha a ku ri Kagiso wa ka Bukhupa. Ra haperile. Aye! Itonga Queen _Mwana Tate Zwintizana Lundlalani ha miloku voneni ka channel ya G1 Sole Makamu tshama na hina.
ni vuyisa sweswo kasi loko ri mina Gondi Boy n'wana xela mukela mathevuro ko swi xilo xiwa yini na ni ku ra khona Gondi Boy muhangaxi ni ku ra khona artist comedian ta Afrika-Dzonga ni lomba ni ku ra khona a koneni ya misava i botoboto loko xi ya Afrika-Dzonga ni ku ra khona hlangana na Mr G1 celebration le eka msecho ni ku ra khona le ka xihlelana ni ri khona nkarhi 11 o'clock ha ku tama ku ri na difa vutsokotso vuna ka pantsa la Afrika-Dzonga ni ku ra khona muhumelerisi i Soli Makamu ni ku ra khona mahaxi i Gondi Boy n'wana xela mukela mathevula cameraman short Makamu ni ku ra khona production manager Mr G1 la Afrika-Dzonga ni ku ra khona advert loko u lava ku ti endla kumbe xana ti-interview eka siku ra namuntlha 08395 98 310 eka loko la kuma kahle Mr G1 eka siku ro ra namuntlha la Afrika-Dzonga ni ku ra khona ku ngutiwe minkarhi la Afrika-Dzonga mani va ringeta ku kombisa leswaku ra khona show liya yi nge tlangi timinetse to tari yi tlanga kahle 30 minutes la Afrika-Dzonga u ta twa kahle vudifa vutsokotso vunaka bandza kambe swi bitana ni ku ra khona u nga rivali leswaku ra khona le eka celebration ya Mr G1 ni ku ra khona u mbala kahle red yana u to prepare ku ya vona kahle leswaku ra khona kumbe xana ku ya nghena leyi kambe u nga rivali leswaku ra khona ku sanitize u mbala na maska makwerhu la Afrika-Dzonga dirkin adobrida va danza salama mayito kubrana na elebenta xinamuxi xi dlele ku ahla wona yo makete. Fine. I'll do it myself. Home of technology. Chuma
Milanguti channel ya G1 Soul Makamu. Mina Big K. Mi nga ni follow ka Facebook. Big K wa Vurini. Ya urutse kahle risima kahle ra comedian rap risima leri twala kahle la Afrika-Dzonga vitro risimu tingana tanchaba risima leri twala kahle la Afrika-Dzonga na ku rekhona ngari va leswaku rekhona hi le ka G1 Soul Makamu channel la searcha ku kahle ti talent to ka mbarapana la Afrika-Dzonga risima leri wa risima ra kahle ungari va leswaku rekhona comedian rap risima leri twala ku swinginene kambe ngari va vitro risimu tingana tanchaba na ku rekhona n'wina mi nga na mitlangu ya bolo ni ku rekhona mi nga yi rhumela kahle ti fixer ta n'wina mi kombetela leswaku rekhona result ball
bolo tihumi tingani erivaleni ra mutlango eka swilo ka ri mina Gondi Boy n'wana xela amukela mathevula ni ku bondlo ni ku ri kona hi pfumela kahle ni ku tsutsisa kahle ni ku ri kona kuma kahle ka TikTok Gondi Boy lowo duma kumbe xana ka Facebook i Gondi Boy lowo duma swi tshikisa sweswo eka siku rona motlakasi vuxokoxoko 0718426876 la ka channel ya Mr G1 sorry Makamu la hi le kaya ka technology la huma hi 180 ka vutomi bya mina u nga rivali leswaku ri kona album leyi hi leyi nga yi ta ningisa rixaka ra Afrika-Dzonga ni ku ri kona yi huma kahle ti 30 ta October ni ku ri kona u nga rivali swilo swa ku tala swa ku hambanahambana u nga rivali leswaku ri kona hi le ka Soli Makamu ka birthday celebration ni ku ri kona hi le ka Msecho ndhawu ni ku ri kona hi le ka Xitlhelani ka swikarhi hi sungula kahle hi 11 o'clock ku ta va ku ri na difa ti-artist ta ku hambanahambana la Afrika-Dzonga leti nga ta va kha ti nyanyula tshungu le eka Xitlhelani ni ku ri kona muhumelerisi Soli Makamu eka simwaxi Gondi Boy lowo duma jikelele Afrika-Dzonga hinkwayo ni lomba kwala khoneni ya misava kasi camera ni ku ri kona Mr Sean Makamu ni ku ri kona production manager G1 Soli Makamu lowa dihloko wa mina ya swi ti komba kahle la Afrika ku na vudifa la Afrika-Dzonga loko ni ku tsutseka kahle ka advert ni ku ri kona 0839589310 ni ku ri kona na wina va ti-interview kumbe xana n'wina mi nga talenta ta ku hambanahambana u tlangisa ku kona ka nambara leyi u ta twa vudifa vutsokotso vunakabandza la hi le Afrika-Dzonga ka Gaza ka namba Fine. I'll do it myself. Home of technology. Bacon treats yi ku tisela khekhe ra milorho ya wena enyangweni wa yindlo wa nga twa hi ku bakela ti-cakes scones muffins na ti-biscuits hi kumeka eka Mdavula eSalani seke hi kumeka eka WhatsApp number ya 0814766475 ndzi te Nenes Bacon Treats we serve with love. A ku na swin'wana ni nga ta mi byela swona n'wina mo tsipa mahlo ntsena ni mi bela xikhongelo G3 from the Jojeta kitsikitsi hallelujah baba hallelujah Elia wa famba kwa famba ta mina amen. Right in again now lombala koneni emsava la Afrika-Dzonga ni ku ri kona kwala ka channel ya Soli Makamu G1 eka siku ra namuntlha talent search eka siku ra namuntlha kha hi search ti-talent ta vanhu va ku tala la Afrika-Dzonga ni ku ri kona landzelela kahle channel ya Soli Makamu ka YouTube channel eka siku ra namuntlha kumbe eka madyambu ya siku ra namuntlha ni ku ri kona show ya dikapa vutomi bya le jele yi ta va yi kha yi tlanga hi ku ya ka nkarhi but loko u vona kahle yi pfa yi yima timhaka ta ku ri kona vanhu vo tala kumbexana la ka G1 Soli Makamu va 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 ri busy hi ti-performance kambe yi ta tlanga hi ku ya ka nkarhi kasi loko ri mina Gondi Boy n'wana xela amukela mathevula ni pfumeleli before ni nge se huma kahle hi risimu ra kahle ra really boy a ku ndzi ku rhandzile risimu ra kahle leri a ri twala kahle a ku ish ni ku rhandzile u rhandze mani wena vhele la Afrika-Dzonga kumbexana u tshami u rhandza hi mani kasi loko ri mina Gondi Boy n'wana xeli amukelani mathevula u nga rivali leswaku ri kona mali ya SASSA loko i vona kahle yi nga ri ku ngheneni tiko ra Afrika-Dzonga i tiko ra xitshembiso no hetisisa xitshembiso yi ta nghena 350 tanki Ramaphosa hi wena n'wanuna wa ku fanela hi nopfu Afrika-Dzonga hinkwayo hi vhele la Afrika-Dzonga khesile 350 Cyril Ramaphosa la hi le ka G1 Soli Makamu hi searcha titalenta. Fine. I'll do it myself. Home of technology. Baby,
fast no kandziyisi rhandzu no proveli leswo tala hi swivoni la ku ku xavela na rock hi ta famba hi amarok u sweta hi jack for rock phela fana na beers koma baby ni ku tshembini i tirha we tshembisi na we hlangani tembisi a tembisi ni vurandzeli n'wana vanhu vile mini tsake ni vurandzeli n'wana vanhu loko hi hlangana tsake ni vurandzeli n'wana vanhu loko hi hlangana tsake ni vurandzeli n'wana vanhu loko hi hlangana tsake Ego jese antsakile ene nana botana antsakile Ego jese antsakile ene nana botana antsakile Oshuba semena we bulomo ramena Devrazeli manavano Dile mini tsake Devrazeli manavano Logo isangana tsake Kutsika le nyangamya wena chiranza mahungu Vamwani vakutsika le nyangamya wena chiranza kusheva Vamwani vakutsika le nyangamya wena chiranza vukubya kuba Nekume ningetsikisa tiwami kutsakisa mwena Aye, hii ni Sidonga Prince la Milangutele channel ya G1 Sole Makamu na Mranzi Wena sikutaka Wena sikumamanzaka Wena sikuyevulaka Wena sikusheka